Milica Dukić, Ako bismo svi stavili maske, Svetleći objekat, 2018. godina. Rad Milice Dukić oslanja se na njena prethodna likovna istraživanja u mediju fotografije i umetničkog veza. Nastao je na osnovu fotografskog predloška i na iskustvima koje je umetnica stekla tokom volontiranja u radionicama škole Milan Petrović. Saradnja dva medija u konačnom ishodu proizvodi dvostruku sliku ili dve mogućnosti njenog posmatranja, lica sa fotografijom i naličija izvedenog tehnikom veza na platnu, koji je sam po sebi taktilan i može se dodirnuti i osetiti prstima. Postavljanjem u svetlosnu kutiju rad dobija još jednu dimenziju, budući da se pitanja koja inicira, poput granica identiteta ili odnosa lica i naličja, centra i periferije, bitnog i nebitnog pod svetlostima reflektora, vrednosno revitalizuju i pokazuju kao podjednako važni.